Nitwa Hakizimana Godeberthe Hakizimana waje Bigirimana yabuze irengero mwaka wa 2016 ndi mama w'abana babiri. Egome ni ibintu bibabaje mu mwaka wa 2016 mu kwezi kw'indwi umushinga ntaye wanyu niho yabuze irengero. Ku batazi uko byagenze washaka kudusubiriramwo uko ibintu byagenze kugira wisange no mu buhungiro. Uko byagenze icyo gihe hari kuwa gatanu agenda nyine agiye ku kazi, nyuma nyine agiye ku kazi ntiyagarutse, nagiye kumva bampamagaye bambwira ko yafashwe, ni telefone yampamagaye bambwira ko yafashwe, sinasubiye kuvugana nawe. Imperuka twavuganye saa 7 nibwo yavuye muhira nyine agenda mu kazi, avuga ko agiye mu kaga i Bugarama, ariko kuva icyo gihe ntiyagarutse, sinasubiye kubona irengero ryiwe, ntitwasubiye kuvugana. Ubwo naragiye kurondera turamubura mu busho bwose turabura. Nyuma rero kugira nisange mu buhungiro bagumye nagumye mbona amamenase, bantera ubwoba, bantera aho twaba mu rugo, nuko bituma nyine nkunga nzima kugira ngo turebe ko turokora ubuzima bwacu. Mbere ko tuvugize ku bijanye no gutera ubwoba muri ico kiringo, waronse abantu bakubwira bati twabonye umushinga ntaye wawe, turazi aho Jean afungiwe? Oya, nta bantu bigeze mbona, ariko bariyo nyine niba barabesha niba batambesha sinzi, baravuga ko arabo umuntu yambwira ko akora wo mu iperereza, bakorana n'uwo muhungu w'imbonerakure wo mu Cibitoki, barambwira ngo barabonye ngo hafungiwe ngo mu iperereza, ngo nindabaho amafaranga. Ubwo nyine twarabahaye amafaranga make, ariko nta kintu twigeze dushika, kuko nababwiye abantu ikimenyetso ko hari ntacyo bigeze baho. Mu nyuma ndibuka ko hatowe ibiziga bibiri mu ruzi rwitwa mu Barazi mu ntara ya Muramvya. Abantu bakibaza bati ko ivyo biziga vyatowe mu minsi yanyururijwemwo nko mu ndwi zibiri yanyurujwe canke imwe n'igice. Abantu bakibaza bati ashobora kuba ari muri abo bantu batawe mu ruzi. Wotubwira byagenze gute? Woba inzego z'igihugu zakujanye kuraba ivyo biziga kugira ngo wiheburire? Byagenze gute icyo gihe? Ibyo biziga bibiri bigitorwa, abo muri CNDH barampamagaye turatugana kureba, ariko nyine kubera DJ nyine nta muntu wo mu muryango n'umwe twari turi kumwe, n'ubwoba n'iki sinashoboye kumenya niba ari we cyangwa atari we, kuko nta mutwe yari afite. Ubona keka ko yoba ari we, nta mutwe yari afite, ariko byashobora kuba yaba ari we. Twararebye rero aho cyari kuba cyiza kwari gufata ADN, nabyo ntacyo twigeze dukora. Umva bahise bamwihambira. ADN niyo yari gushobora kutwemeza ko ari we cyangwa se umwe mu muryango wiwe nka mushiki we cyangwa mama wiwe. Ntabwo uzi ikimenyetso yo kurebera kuko tuyo niwe cyangwa se wowe. Ico gihe nawe ari mu bwoba kubera ko muri ivyo biziga bibiri hariho kimwe wavuga uti wari urebeye kuki? Nari ndebeye ku birenge, narebeye ku birenge n'amasogisi yagiye yambaye, nibyo narebeye. Abantu bashobora kuba ari we, ariko numva nyine nta mwanya bampaye wo kugira ngo dukore ibyo examen yose. Warasabye ko hakorwa ADN icyo gihe nahise nguma haza ayo mamenase, ntabwo nasubiye kubikurikirana, ariko muri journal iwacu ADN yo barayisabye, ariko ntabwo byashoboye gukorwa. uduganye n'urya mu rw'igihugu Godeberthe Hakizimana mu CNDH
imuramvya imbere yuko bijya biziga bibiri bihambwa hari ikintu wasinye? Hari pepe nanditse barayisinya kwa procureur. Icyo gihe yaragize nayimvuze bitari n'imbere yaho tujya kurondeza nibwo nanditse iyo ntuzi iyo pepe mbere yo kuja kureba ibyo biziga. Procureur wahe Umuramvya yavuga iki? navuga nyine ko turi kurondeza uwabuzwe irengero, agahamagara n'abaza niba kubera yari bamufatiye Bugarama, akabaza nyine niba baramubonye. Nibyo banditse twari kurondeza mbese. Ariko umaze guheza nta rupapuro wasinye ndiheburiye? Oya, ntabyo nigeze nsinya, naho kwa muganga nta kintu nigeze sinya. Ego tugeze rero urumva imbere yuko uhunga wodusigurira ibyabaye bigatuma uta igihugu komoka? Mbere yuko mpunga abantu baguma baza bantera ubwoba mw'ijoro, batera amabuye, bandika hari akabutike nakoreraho kamwe nacuruzamo utuntu, baraza basigaho ibintu bakoresheje amaraso niba yaraye igikoko, barandika ngo tuzagutemagura, ngo tugushireyo ubundi yagiye. Mu nyuma bandikiye itracte, bandika icyete, barazana bacisha munsi y'urugi, baravuga ngo umutanga amakuru, ngo mutangazamakuru ugenda uvuga wakwinjira muri system ubundi ujya bigakemuka. Urumva ndagenda ndabijyana kwa komiseri mu Kamenge, ntacyo bamfashije, nta kintu bigeze bamfasha. Nuko ibintu bikomeza kuba bibi, bampiga uko niko babandi bo mwiperereza bampamagara ngende duhuriye kuri gardina ngo banjyane iwabo n'abantu banyereke. Ubwo rero ndatandomoka ndaza iwabo n'abantu ku batahazohasigura. aho abantu ni hari kwa Adolfera, hariya kwa iyo Adolfera yabo Adolfera Nshimiyimana niho yaba icyo gihe. Kari akabari ka Adolfera Nshimiyimana yatwara igendereza ry'Uburundi icyo gihe ku rwego rw'igihugu. Yego, niyo bambwira ngo duhure na ntuze na Kazungu baje kumunyereka cyangwa se utugende. Ubwo nkagira ubwoba, nkumva amabi bavuga kuri Kazungu, nkumva amabi bavuga kuri Adolfera. Ubwo hari umupapa wo mu rupangu twabana, namubwira ati amperekeze tujyane, bagahita banga, bagahita bagenda. Bagiye ntabwo bashaka uwo mupapa ko tujyana, uwo ni mwene jenyine. Kazungu nawe batamuzi, ni umwe mu bakozi b'iperereza akunzwe kuvugwa mu mabi y'ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi, naho yamye cyo kimwe n'inzego z'Uburundi zihakana yuko abesherwa, n'ubu mbere akaba ari ku bihano by'ubumwe bwa Buraya. Ubwo ufata umwanzuro wo guhunga? Mfata umwanzuro wo guhunga kuko urumva ko byari bikomeye. Urumva iyo nagenda nanjye ashobora kugirirwa nabi, cyaba kanteruza kuko urumva n'ibitero ko byaza mu rugo. Nakomeje naguma mu rugo, nta hantu naje, abandi bakaguma bafite ubwoba, babona ngiye no gusoma ngasanga bagiye kundondera kubera ubwoba. Ntashobora kwibaza ati kubera ubuhunzi wafashe inzira yo mu Rwanda? Kandi inzira yo mu Rwanda kuko hari hafi no kuza, naje mu buryo buteye ubwoba, kuko naje nzanwa n'imbonerakure yakorera tagisi inaha mu Rwanda akajya n'i Burundi, niwe yatuzanye. Bariyeri yose aciyeho akababwira ko ari umugore n'abana abajyanye mu Rwanda kuramutsa famiye yafise. Kuko no ku mupaka ntabwo twigeze dukongesha, niwe yavuye mu modoka, twe twaguye mu modoka bagenda kugongesha. Iyo mbonerakure mwamusanze muzi nanyi cyangwa n'uwayikurana? Oya, undangiye baraza aradutora
twamwishyuye amafaranga wishyuye menshi ndagira wishyuye ibihumbi 30 by'amanyarwanda umuntu umwe urumva ari menshi abandi cyo kugira bishyura nka bitanu yari makeya nuko nyine yavuga ati ni igisasu neshizeho nibamufata ngo nta n'icyangombwa na kimwe nta n'ikintu na kimwe cya Bigirimana nari ifite mu isakoshi kuba arambwiye ati byose ubisige uzane uduhuzu tumwe dutatu n'isakoshi twazanye mu mugongo cyangwa bitaboneka nyine ko muhonze uzane utuntu twaje mu munsi ariko impapuro z'uwari bashoboye kuzironka z'ingenzi pasiporo pasiporo zo nazibonye naza kuzibona ntibyari byoroshye Pierre Nkurikiye niwe yatumye nzibona umuvugizi wa polisi bari bazitwimye kuri pafu sinzi ukuntu Imana yamuvugiye we aragenda aratuvugira turajyana aratuvugira barazitura mbega mu mwana mwagumye muvugana Pierre Nkurikiye ku bijyanye n'ibyashikiye umunega wanyu oya twasubiye kuvuga ushitse ngaha ubuzima bugenda gute rero ubuzima bwo mu buhungiro nyine urumva ni ikibazo gushikira ahantu utazi nta famiye ufitemo nta muryango ufise nta muvandimwe ni wewe ntuzi n'umuntu n'umwe ni igihugu utazi urumva ntibyari byoroshye ushaka aho kuba kurondera ibyo kurya by'abana kwishyura inzu imibereho ntibyoroshe 2016 ubu tugeze 2025 mu myaka 9 ni imyaka 9 Gode mu mutima wumva ikizigizi kuzoshobora kubona Jean Bigirimana umunega wawe umunsi umwe kubona ntabyo nizeye icyo nshaka ni ubutungane kugira ngo ubutungane bukore uzakorera hose bukore tumenye icyabaye n'ababikoze bakurikirana aho kumubona ko nta cyizere tugifise ndarota kuva ko Godeberthe Hakizimana umutima yamaze kuganduka sibyo kuganduka abona bena narabisabye urugo gando bagiye barambwira ngo bisaba imyaka 6 kugira ngo babimpe banabwiye abo mu muryango Bigirimana babindonderere baragenda kubirondera barabimpa bambwira ko bisaba imyaka 6 kugira ngo aganduke rero kuganduka jewe mu mutima wanjye naragandutse narahebye no kwibuka twiyubaka abanyarwanda niko bavuga ni kwibuka twiyubaka kugira ngo ubuzima bukomeze utubwiye gato kuri icyo kijyanye no kuganduka hari umwaka uwuhe hama wari wabyifuje gute mwagiye mu zihe nzego zabwiye ko hateza guhera iyo myaka 6 kugira ngo mwemererwe umuntu yarabuze urengero ikigira kabiri imyaka 6 yararenze mwasubiye kuja kwishyuza hari umwaka ari muri 2022 muri icyo gihe nibwo nabwiye mushiki wanje kubindonderera mushiki waratinya bofre wanje aragenda muri komine nyine kwikomine arabisaba kwa mustanteri niho yagiye kubisaba rero inyinshi bamubwira ko bidakunda wazane n'icyemezo niba ngo yarabuze urenga cyangwa yarapfuye ubu ibyo byose ntawe yari kubivana ntabwo turasubira kujya kubaza bahise bagira ubwoba nabo bafise ubwoba kuko bibaza kuko n'abantu mbese ko n'umuntu umubwira ati fasha kina ahubwira ati iyo doshe sinayijamo kumva nabo baba bafise ubwoba bwo kuguma bajya kwishyuza batagira ubagirira nabi noneho wagarutse mu mutima uribaza ko uzohavugira umugirwa wo kuganduka kuko abandi bose bavugira
tuzowugira impera n'imperuka tuvuye mu buhungiro tutegerana na famiye tuzabikora tuzabitegura tubikora umva ntitwaba tutabizi ngo abana nabo bahebure nubwo nabo bahebuye ariko uwo mugigo utegerezwa kubaho. Ndibuka ko hari imyaka abahungu bawe bakubazagiza bati papa umwe mbere akavuga ko ashaka no kuba kwiga box kugira ngo azokubite abatwaye umuvyeyi wiwe. Ubu bimeze gute? Ngo bagiye batahura buke muri mezo sharamu barafashije bagenda bamba abapsikologe bagenda babafasha barambwira no kunzoja mbigenza ngo byagiye bibavamo ubu nta kibazo barimo gukora barabitahura barabizi ko byagenze nta bibazo byinshi bambaza ariko karacamo karacamo ese nk'umwana abuze ashatse nk'urukweto biza karubura bahita bavuga ati abafupu wanje hari ngoro sinere kwirirwa ndarubura nahita rungurije nikabura yumva ntabwo kabura bikagusonga cyane. Uko biri kose ariko Gode umuntu akuravye ku maso ntiwahanywe n'agahinda niko novuga ubayeho gute natwe gusanze uko biri kose ni muri Kigali ariko sinovuga ngo ubayeho nk'abandi ariko uko biri kose biboneka ko ari n'urugo rugenda ntabwo sinaheranwa n'agahinda tangiye kugenda niyakira buke genda biza umeze neza ndaje ahantu mu bandi nkakora afise akateriye nafunguye ndakora meze kagenda kamfashamo gake akateriye ki akateriye k'ubudozi ndadoda nkora made in Rwanda nyine nagiye niyubaka buke ubuzima bugakomeza. Umutahe niba atari banga umutahe nawe habona mezo sharamu iragahora magi n'umuvyeyi mwiza cane yarampaye twe ku umutahe ndatanguza ngenda nkura nyine nongerezaho ubwo biba bitoroshe bize neza cyane mba imishurira n'amashuri y'umwana wanje kumushimira uriya muvyeyi Imana izimumugisha imudukomereza ahubwo akomeza agira itoto kuko afasha abantu benshi cyane. hari abantu mu kibano ubona ko bagishishikajwe baragushinga n'ibyagushikiye mu kibano hano mu Rwanda haba hano canke abo mwabanye Bujumbura ubu rega igihe kibaye kinini bari kugenda babyibagirwa si cyane Gode wibaza nk'ubu nyuma y'imyaka uhura n'umuntu canke abantu banyuruje umunega wawe ubabwira iki? cyambere nababaze impamvu bahise bamugiraho kandi ubutungane buhari kuki batamujyanye imbere y'ubutungane kugira ngo abazwi niba ari icyaha akora abazwi ico cyaha yakoze cyatumwa acibwa umutwe kwica ako kanya kandi ubutungane buhari bwo gukora umuntu yakoze icyaha baramufunga kamurengutsa kamubaza icyatumye ibyo byaha bikora ntabwo bihita bamwica ako kanya cyo nababaza kwita kwihanira si byiza ubutegetsi bw'Uburundi cyane ubutegetsi bw'Uburundi wobusaba iki?
nawe bisaba gukora amatohoza niba bavuze ngo bari mu amatohoza ntabwo yarangiye badukorera amatohoza ubutungane bukore ibintu byose byabaye muri kiriya gihe ni byinshi nta mabi menshi leta yakoze ubutungane bukore basubire kunwanisha abarundi niba ari abahunze duhuke ubutungane bukore pe bukore kuko ababuze ababo ni benshi babuzira agahinda batazi irengero batigeze bashinguza kubura umuntu ntunamushingure uvuga uti ndahebye ariko iyo utamushingura uguma muri ca kizigizi gutegereza ntiwaburanye ntafunze wumva ni ikibazo. Ndi mu bantu bahamagawe muri polisi bavyibuka tugenda kuvuga twagiye no mu matohoza yakozwe na groupe de presse iwacu benshi bazi nka journal iwacu nta ibyo nabonye hari ibyo nzi kumbura imbere yuko turangiza mu minsi imbere gato yuko Jean Bigirimana aburi gurengera hari ikintu kwita ibimenyetso byakwereka ko nk'umuryango cyangwa bakuganiriye ko afise amakenga kubijanye n'umutekano wiwe. Yari afise amakenga kubijanye n'umutekano wo kuva ntuze Rema FM wayituriye uko bigeze no kumuhiga icyo gihe ahita yidugira ruguru amara y'iminsi 2 mu nyuma nyine avuga ati byaheze kuko nyine byari ibyo bafite amakimbirane mu kazi nkeka sinzi ubwo inyuma y'indwi ziraragaruka iki byararangiye nyine. Twatabize ma FM ni radio yegere umugambwe sendeze duri ku butegetsi mu Burundi hanyuma Jean Bigirimana niyo yakorera iri mu radio yaturiwe ku munsi habigerageza byo guhirika ubutegetsi ku 13 ukwezi kwa 5 mwaka 2015 mu nyuma Jean Bigirimana aje gukorera rero ku presse iwacu. Ico gihe none yakubwira ko abo bantu bamuziziki mwaka bamuziza ngo ari muri opposition ntabwo ashigikiye ngo atangiye kugira nyine kudashigikira biriya bavuga ngo manda ya gatatu ya Peter Nkurunziza cyambwira Gode umunsi muri bona watashe Burundi tuzotaha kuko ni iwacu tuzotaha kuko ntabwo tuzaguma mu buhungiro bizorangira tuzotaha pe. Umuntu ashobora kwibaza ati ndi kwiremesha oya ntabwo ari kwiremesha tuzohera dutahe kubaka Uburundi abo twabyaye twe tuzoba dushaje nkeka ariko abo twabyaye bakomereze. Nk'impunzi imyaka umaze ngaha wavuze ibikorwa mezosharo muri kirabafasha niki ubona hari navuga ati impunzi zahungiye hano ziri mu ishure niko bibona wibaza ko impunzi ziri hano nizataha hari ikintu zizoja ishira bari mu gihugu zizoshira joshika nyine bigenze neza tukagenda nyine bakagira usanga bahinduye ibintu hari bihindutse ntawamenya. Gode uri mu bapfasoni abavyeyi bafise ababo banyurujwe mu Burundi harabiciwe abakorewe batandukanye hohoterwa yicarubozo harabashahuwe hafashwe ku nguvu amabi ni menshi cyane abo twagiye duhura bahuye n'amabi mbere bamwe bafashwe no ku nguvu batwarira mu inda amabi ni menshi cyane yakozwe kiriya gihe uko babivuze. Iyo mirwi yose n'ubuhe butumuye ubutumwa bwo kwihangana nyine bihangane biyakire biduheranwe n'agahinda dukomeze ubuzima dukore turebe ko twakwiteza imbere kuko dukomeje twibuka umutima ukaguma kuri bya bindi by'akahise
ahubwo urasubira inyuma ntabwo utera imbere. Tukibuka ariko twiyubaka uko abanyarwanda bivuga, tugakora tukareka guheranwa n'agahinda, kuko bahuye n'amabiyo ni menshi, ni benshi. Tuba twakora tukiyubaka. Sinzi ko hari akajambo ufise ku bariko baturaba ushobora kubashikiriza nakurikira kino kiganiro. Icyo nababwira no abafise nk'abantu bafise umutima wo gufasha, si je jenyine, ni benshi banabivuze ko ari benshi. Abantu bangaha tuba dufise duheranwa n'ako gahinda kubera kuguma hahandi twigunze, ntaho tuja, ntacyo dufise icyo dukora. Ariko iyo ufise icyo ukora ukabona nk'agatahe ugakora, uja mu bandi, bya vyiyumviro byo kwiyumviriraho ntabwo uba ubikoze, uba uri gukora uri kumwe n'abandi. Niba nk'ufise icyo aterera yaduterera tukabona icyo dukora, tukiteza imbere. Ibyo navuga. Hari ikintu bagiye kubaza gito, buriya wari uzi kudoda canke ubushona wavyigishijwe nini na Maison Sharon? Shona navyigiye ino, ivyo narenze. Ugiye muri Maison Sharon? Oya, navyigishije. Godeberthe Hakizimana, murakoze kuri kano kanya muduhaye mukatwigorera tukaganira. Murakoze namwe, niba mwigisha.